Drugari moji, evo je još jedna snježna oluja. Ne može Saša bez oluje. Ovo je druga, onako ovako simpatična. Evo vidite kako moj trak izgleda, kako je lijepo okolo. Evo uspjeli smo se nekako da stanem. Vidit ćete ovo sve kako je to išlo. Ima i neki kamiona po kanalima, hvala Bogu nije moj. Ali nije mi drago ni što su oni koji jesu, jeli. To je to. Oluja je u North Dakoti, gdje bi bila drugčije nego u Dakoti, jebi ga, ne može drugčije. Dalje, to je North Dakota prema Bismarcku. Vrlo nezgodna, đavolja zemlja. Znate, vidite koliki su to smetovi napadali i očišćeno. Ovdje sam uspio da stanem. Eto, vidjet ćete moje putovanje, kako je simpatično. A ja još simpatičniji u snijegu, jeli? Sve kakav sam cakani. Bući, što bi rekli oni. Znaš kad vidiš malo bebu, pa da bući, da. Sad sam ja, bući. Sad idemo. Bilo je i preticanja, malo, kroz smet, kroz snijeg, kroz oluju. Za svako moje preticanje hoću jedno subscriber i 10 lajkova. Sad ovdje, evo, uspjelo malo stajalište ovdje, vidite, nas 3 kamiona. Tako da je, za nije lijepo, a? Evo ja gledam sebe tako ko gleda koliko sam ljepši u snijegu nego na Floridi jebote, a? Gledajte video do kraja. Drugari moji, 6 sati ujutro ja se probudio. Sretan ti rođendan, Saša! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Saša! La 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 la! Ja sam sebi poželio sretan rođendan. Prije toga me je nazvala moja supruga Nada. Poželila mi rođendan. Ko bi drugi nego ona. Nju sam izabrao da me prati do smrti. I zaista me lijepo prati. Hvala joj. Snijeg niko nije čistio. Sad je grtalica prošla nekva. Vidio sam i jedna kolona za njim i ja ne bi se usudio još da krećem. Snijega ovdje ima, evo, pola metra neočišćeno. Pitanje je da li ja možem ovdje da izađem. Jer ovi šleperi, oni su zajebani, oni prosto probam da vidim, nije niko još krenuo odavde. A ja baš nemam muda da krenem prvi. Sjećam se kad sam bio u vojsci. Kaže, nikad nemoj biti dobrovoljac, a nemoj biti ni zadnji, uvijek se u sredinu trpaj. Evo jedan kombi je došao neodakle, znači put je malte ne polu zatvoren. Vidite kakvi su to nanosi, gledaj gore na traku snijega, evo gore ovo. To je ludnica. Boga mi, će biti gusto sad, snimat ćemo da vidimo kako to izgleda. Sinoć sam se dovukao, snimili smo. Sad on ne pada, ali ga niko nije očistio. Dakota je to, čoveč. To nema puno saobraćaja i onda nema tu puno ni ove intenziteta. A lijep je snijeg, jebote. Vidi kako je lijep. Drugari moji, vidiš ti kako je to. Ovdje se lijepo osjećam, onako
sav sam života pun. Kad odem dole na Floridu, ono, vrućina, jao, eno kamioni počeli da idu, gledaj. Sad je malo pre Grtalica prošla, evo sad su krenuli. Idu jedno 30-40 na sat. Znači krenuo saobraćaj. Dobro je. Sad ću ja čekati malo da prođe da prođe bar nešto saobraćaja jer vidio sam Grtalicu, prošla je, ona je sad bacila so i onaj agregat i sad to kamioni kako idu auti oni to polako razbacavaju, znaš, malo raspoređuju i onda će to da bude bolje, da se ide. Imam još neki 120 km do Bismarcka, vozim neke dijelove za Bobcat. Trebao sam sinoć da stignem do 11 sati, međutim nisam mogao. Put je bio toliko i jedva sam se dovukao do ovde. U ovakvim uvjetima je najbitnije ostati na putu i nerviranje, nerviranje, samo znaš, kad ti god kaže požuri, ti samo kaži fuck off, znaš, ali u sebi, ne da kažeš javno, ono, znaš, to je bezobrazno. Evo ga, momak krenuo je sa trakom, kolega moj, gledaj ga, evo ga, krenuo je, ide, gazi, boga mi mu oni prvi točkovi vrte malo brže, ali gazi. Oće, znači krenuo je, znači prvi je krenuo, ja bi mogao biti drugi, treći. Ej, snimat ću vam to sada. Ja se nadam da ćete biti happy. Ako ne budete happy, onda ćemo da pustimo drugi put Džeja da igrate po stolovima. Prijatelji moji, krećemo polako, nema nam druge, sve je to lijepo, ali kretat se mora. Blokirali su mi točkovi, malo naprijed, malo nazad, malo, znaš, kad blokiraju točkovi, navečer bude mokro pa se ono, znaš, malo blokira. Evo, zato ja idem naprijed pa nazad, znaš, da budem siguran da odblokiram točkove, da ne moram čekićom se zavlačiti dolje. I onda uzmeš kočnicu i malo onako pritiskaš, znaš, do onog stadija da ti ispusti vazduh malo, znaš. I to onda tako, na taj način malo izmiješaš vazduh kroz ako je gdje smrzo ili tako, napraviš špricak. Evo ga drugari, krećemo, boga mi klizavo. Opa, oće. Samo da izađemo na pravac. Snijeg je ublažen, nije čišćen. A šta ću mu ja?
čekaš u snijegu. Tako treba, vidiš kako Boga ima. Da je on meni podario snijeg i ovu lijepu vožnju. Tako. Ako mora da bude. Sve to ima zašto? Boga ima i vjerujte u njega. Dobro, mogu da idem negdje 30 milja na sat, 35. Brže ne ide. Iz onog pravca ima nešto auta, iz ovog nema ništa. Šuti samo da ne pada. Grtalca je prošlo samo u jednom pravcu, vidiš. Samo jedna traka. A tu ima inače dve trake i jedna traka za ostavljanje. To je interstate, to je glavni pravac. Autoput. To je da je sad New York, to bi bilo već sve čisto, daš. Ali recimo ovo je Dakota. Tu se ne ide sa čišćenjem baš tako intenzivno. Vidite vi, pogledajte malo sa strane koliki su to nanosi. Otprilike skoro za visinu kamiona, 3 do 4 metra. I sad ti kad gledaš to, teško je to i očistiti. I to mi kažemo zašto nije ovo sad sve čisto. Prosto je nemoguće, znaš. Trude se oni, ali velika je to tehnika. Ja sebi čestitam rođendan, često se na engleskom, pa smo molitvu očitali, pa smo sad ćemo na srpskom. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem Saši, ajmo zajedno. Našem Saši, rođendan, rođendan, rođendan. Jače malo. Živeo i srećan nam bio. Živeo i srećan nam bio. Ajmo go. Gornja laga mora biti. Ajmo. Go. Visoki C. Odmah sam digao na 40. Jebote, nije dobro da pjevam. A javu kad ti ne znam. Ovo je zeznuto, znaš, bilo je i gori situacija. Sjećam se da sam imao najgoru situaciju jedne godine. Bila je snežna oluja. Išla je kroz Novu Virginiju, kroz West Virginiju i kroz Virginiju. Samo se odjednom sručio snijega brda. Tu nas je zatrpao, ostali smo 2 dana. Druga situacija je bila, ja sam znao da je Nord kompletan pod snijegom i rekao ja ću držati juga. Gdje snijeg pada možda u 20 godina jednom. I uzmem ja turu u Birmingham, Alabama. I tu ja natovarim neki lagani lod, jebote, patne snijeg u Alabama. Čovječ. A dole kad pade snijeg 3 cm, to je 3 dana nema, jer oni nemaju grtalce, nemaju sol, nemaju ništa. Prosto ne postoji ta služba za održavanje, kad snijeg ne pada, kojim se ne isplati, jel? Pa dok su došli neke grtalice od ozgo, dok su njih dovezli od ozgo iz Tennessee, dok su oni to bacili sol, dok su oni, joj, bože,
fekalije 2 km kad su gume pregazili. 2 dana su čovječe kenjali pod moj trailer. 2 dana. To je bila situacija vrlo delikatna. A eto, krajnji jug. Šta možeš? Evo neki hoće da me pretekne. Ti koji pretiču, jučer sam ja preticao onako bio sam nešto neuroz. Ali sam brzo shvatio da nisam okej. I odmah sam skrenuo. Onda vidiš kako pretiče, idu ovi trakovi. Ali ovi trakovi, oni su ti sirotinja na snijegu. Oni sad ako je four wheel, onda je okej, da ima 4 vuče, onda je on okej. Ali obično ovi na sjeveru, trakovi su svi sa 4 vuče. Ali ako ima 2 vuče, obično te vuče su onda od traga, on je na traga lagan, ima samo ovo prikolče. I onda on za čas postaje u kanalu. Ovakvi uvijek. Sad će biti zajeban. Odeš je sat, što je najgora stvar. Znaš, imamo tih 70 sati, jeli, da koristimo. Onda kad je ovakva situacija, nije problem ništa, nego odeš je sat, trošiš sat. Jer evo ja idem sad 40 idem milja na sat. Ti tu onda znači gubiš sat za sat. Evo vidite kako je kamion sletio, gledaj. Ovo su, da li je 2 kamiona odjednom ili 1, da vidimo. Čekaj da vidimo šta se to dešava. To je dve prikolice vuče jedan kamion. Sisko, hranu vuče. Evo vidite. Sad ste vidjeli kako to izgleda. To je ona procjena, u stvari, dobra procjena da ne ideš dalje. Ja sam stao, sinoć vidio sam da ne ide, gotovo, znaš. Jer ima to, teško je to sad, ja bih volio da ljudima objasnim šta je tu u čovjeku, koji je to moment da ti staneš, da ne možeš dalje. Ja sam najbliže objašnjenju da je to taj unutrašnji osjećaj, znaš, onaj što kažu Englezi inside voice. Ti nešto samo kaže, ej, ne možeš dalje, gotovo, završavaj priču. To je to što mene vodi, razumeš? Ja sam sinoć vidio da to nema, pa da se ne vidim, ne ide, gotovo je to. Točno imaš osjećaj da nemaš tu više energiju da možeš nastaviti dalje. I onda staneš prosto. Viš koji su to smetovi ovdje, gledaj. Ali sad malo pre ovdje sam prošao. Tu ima 2 metra snijega, čovječe, vidiš ti šta je to? Viš ti koliko je to, ovo su specijalne grtalice, viš? Ovo nisu kamioni, to ne može kamion da grče, to idu oni kao graderi, oni koji imaju specijalne grtalice, da može da gura veliku količinu snijega, jer on naiđe u šmet od 3 metara visoko. Pa ovdje ova željeznica koja ide, ona ne može da probije taj smet. Opozicija koja 4 lokomotive gura, pa ga ne može probiti, moraju ići te grtalice da ga probije. Vrlo je nezgodno, znaš, možda ovako vizualno kamera ne može, kamera je kamera, znaš, ona ne može da prikaže kolika je to situaciju, realnu situaciju. To je vrlo opasno. Ali ide, drugari, ide, što bi rekao tamo natiču se oni pjevači, pa on kaže ide, raste temperatura.
-5 Celzijusa, nije tako hladno. Ali problem što ne može da djeluje so djeluje otprilike -2, 3 do -5 i gotovo, da, što je kraj. Vidiš, oni bacaju so, ali ona prosto ne djeluje. Ali ovo je već dio Dakote, zapadni dio Dakote gdje počinje Montana tamo, znaš, i tu su već brda. I sad je to problem, ta brda, da ulaziš, malo je onako baš rizično. Evo, na primjer, sad idemo uz brdo. Ali ide. Sreće, ja imam dobre, baš nove gume imam. Kupio sam. I evo gledam gore truper, šerif čeka nešto. Kontroliše saobraćaj, šta sad on jadan kontroliše. Ima slučajeva da možeš naći i policajca u kanalu. I on se zaleti nešto. Hoće da vozi pa se zduva, znaš. Vidiš, ovaj vuče, ovi Cisco. To su ovi food kompanija, vuku hranu. I onda to je toliko prokleto da oni za jednog traka prikače dve prikolice od 53 fita. Znači, dve prikolice po 15-16 metara. I on njemu to prikoči da on vuče po ovom zlu. Razumeš? Vidiš ti kako je to prokletstvo, koji je to makljaža za profitom, razumeš? I evo sad baš to ovo ste mogli da vidite kako se zduvao u kanal. Pa ne možeš ti, pa ja jedva kontrolišem ovu jednu prikolicu od 16 metara, kamo je on dve da kontroliše. Njemu je dovoljno da ona zadnja malo mrdne, malo da on mrdne naprijed točkom i ova zadnja kad počne da pleše, to ne može Bog da ga ostavi na putu. I onda on ide top i onda paf, kana, pravac. I onda zove Uber i ide u hotel da spava. Šta će? Kad nisi spavao na vrijeme, spavaj sad. Cijeli dan. Tako je to, druže moj. Evo, ovoga mi još trojica, čoveče, kanala. Ali ovdje u stvari ima dva šerifa, ovdje se nešto desilo. Možda se čovjek smrzao u autu. Dok je došlo dva trupera. Da, evo i hitna ide. Ovaj se smrzao gledat u autu. Evo ga Grtelca. Ova Coca-Cola isto 2 puta po 53 fita vozi čoveč. I evo ga, spucao se u kanal. Volvo. Jebote, ovaj je baš sletio tamo na njivu, skroz preko onoga. Preko one ograde je spucao u njivu. Sad su ovdje velika brda. Ovo je već Montana, jel? Dakota je po teritoriji, ali je već teritorija, praktički geografija izgleda kao Montana. Evo ga, vidiš kako je sletio čovjek, evo ga stoji. Vidiš ti koja on sad nesreća ovdje, nema tu čovječ. Vidi ga, kako je sletio. Sad je to -5, -7, -8, ne znam koliko je. On ne može davde da izađe, a ovdje je dosta pusto. Ovo je baš divlji zapad, kao što gledao kaubojskim filmovima, baš divlji zapad. Nema nigde kuće, nigde ništa, tu sad on mora čekati dok ne naiđe služba, a službe su zauzete sa opasnim slučajima, jer ima gori slučaja mnogo od ovog. Sad on mora tu da bude.
konformisti preveliki, znaš. On neće, hoće da vozi automatik, neće da šalta, neće ovo, neće ono. Onda oni se ponašaju, on neće da promijeni, on ne zna niko kako se mijenja guma, on džabe imaju one ključeve, ono, odmah zove servis. Prosto konformizam težak, znaš, on je sad već sletio tu, on bi malo tu mogao da nešto manevriše i da se iščupa, recimo, ali neće, on sad čeka, on je nazvao neki road servis da ga neko izvuče odatle i prosto on sad čeka, njega to ne interesuje, znaš. Ovdje bi ja trebao ovoga da pretečem, ali ovdje je smet, pa ne može. Malo zeba. A uspjeću Saša da ga sašije. Čini mi se da sam ja malo bolji vozač od ovoga. Držit se ove žute. Ako pregazim žutu, onda sam u kanalu. Nema baj, ona je zakon. Sreća što se žuta vidi. Ali imaju oni sa strane, oni imaju izgreban asfalt. A onda kad naiđeš ono izgleda kao da voziš po kamenju. I to ti je neki znak da si sišao sa puta. Da se vratiš nazad. Bilo je, boga mi, i gore mnogo nego prošli put. Zato što nije kontinuirano bilo steg, nego su bile nanosi. I onda smo ulazili u one smetove i tako probijali se. I tu je bilo veoma opasno, gdje je to bilo baš kritično. I dalje izvukao sam se iz te oluje i idemo, sad je opasnost što je ostao ugaženi snijeg na putu, pa je vrlo kritično za voziti. Sad kad bi bili svi iskusni pa znali da se voze po tome, to bi bilo dobro. Nego većina ljudi vozi se, prosto ima u glavi razmišljanje da kao da i nema tog snijega, kao da je to sve sigurno i tako da to može da ide, i onda povećaju brzinu, odnosno ne prilagode brzinu uvjetima na putu i onda nalete na led i onda su to kanali prepuni auta. Još zime surove, jer recimo mart je opasnije nego januar, recimo. To je, mart je vrlo kritičan na ovom području. Ima mnogo ovih, bude 2 dana normalno, onda 3. dan nailazi neka oluja. I tako da su to baš oni nanosi i velika iznenađenja. Što se tiče temperature, ona je sada 1 Fahrenheit, to je negdje minus 20 Celzijusa. Ali već je 8 sati, znači praktički bila je noća sigurno negdje na minus 25, 27. Ja sam spavao pa ni ne znam koliko je ovo, ali sad je trenutno minus 20. Tako da je surovo. Nadam se da je ovo moja zadnja tura koja je u snijegu ove godine, jeli? Da će to biti bolje sada kad ja se budem vraćao ovdje. A ja sam se nadao i prošli put da neće biti toga i da neću da naletim, ali to se nikad ne zna. Prosto se nikad ne zna i uvijek čovjek može da očekuje. A ja gledam da uvijek izbjegnem snegove i opasnosti, ali prosto povučite tura, uzmeš turu jer nemaš drugi izlaz i onda moliš se Bogu da prođeš. Međutim, ja sam uletio neki 150 milja, to je neki preko 200 km, ja sam jučer vozio po nekoj brzini 40 km/h, 45. To je zaista onako dosadno i opasno, stresno, uvijek si a onda što najgore, ti na svaki 100 metara vidiš ili je kamion napravio jackknife, preklopio se, ili je auto sletio, onda gledaš ispred sebe kako auti sleću, znaš, stradaju, jeli? Vidiš stradanje pred svojim očima praktički.
i onda to ljudsku psihu još dodatno opterećuje, plus toga što si zabrinut i što čuvaš svoj vlastiti život, jeli? Gledaš stradanje pred očima. Možda je to još gori osjećaj nego što sam brineš za svoj život, jeli? Bar tako ja pričam, to je moje lično razmišljanje. Na kameri je kao i svuda ostalo, nije toliko baš jer kad čovjek sjedi u toploj prostoriji i kad onako komfortno gleda video, nema tu emociju da koliko je opasno, znate, tako da ali i ovako koliko je ublaženo taj video, opet vidit ćete, nije baš nimalo dobro za gledanje. Toliko, pa se čuje.